Ubaba vele seka-confuse akasazi ukuthi kahle kahle which is which. Uyazibuza ukuthi umntanami uyaphila or akaphili ngoba le ngane mana kuyacaca ukuthi uyayibona lento ayibonayo. Hhayi vele kudliwe kuhanjwe kuyolalwa uyabonani. Makuhanjwa kuyolala lo baba mayelele vele aphuphe lo mntwana. Mayephupha lo mntwana uyakhala athi umama, lo baba aphaphame vele ukuthi eish umama. Okay, lo mntwana lona umama bayi-2. So mayethi umama, which mama? Ukhuluma ngamuphi umama omkhulisile or omzele? Angazi lo baba ukuthi enze njani vele uyabonani. Hhayi lo mama lo ulokhu ulele, mayelele eze isifuthefuthe siyeza isifuthefuthe. Mayethi ukuvula amehlo uyambona lo mntwana and le ndoda ayililanga. Uyambona lo mntwana athi ufunani lana? Ufunani? Angikutshelanga ukuthi indawo yakho ile ngaphandle. Ufunani la? Phuma, ngithe angikufuni lana. Ungazongiphilisa nzima wena. Ngale ungiphilise nzima, hawu. Lo baba athi yini kwenzenjani? Athi eish yazi ngiyaphupha, ngiphupha iphupho elibi nje nalo muntu ngiphupha ngathi khona umuntu ongene la endlini. Athi lo baba so mawuthi akafuneki lana kumele ahlalele ngaphandle, ahlale kanjani umuntu onjani kanti loyo? Athi hhayi umuntu angathi isigebengu nje angim-understand. Nalo baba naye usacabanga le phupho leli aliphuphile, uyamuzwa mara akamuzwa nje nalo mama ukuthi uthini. Hhayi vele lo baba ahlala abe ne-stress nalo mama akasafuni kulala manje ukuthi eyi le ndoda iyoze ingizwe phela ngoba uma ngilele ngathi kuningi. Athi hhayi ngisafuna ukuhamba mina ngiye e-bathroom kusho umfazi. Mayethi uyangena e-bathroom vele uthola le ntombazane ihleli lapha e-bathroom le ayibulele. Lo mama agcume aye emuva, lo baba aphume uyaskhrima, mayephuma vele lo baba athi yini? Athi hhayi ngathi khona into ekhona lana. Lo baba avula ithoyilethi athi hhayi mani akukho lana, yini into ekhona la? Athi hhayi mani ngibona ngathi khona umuntu okhona. Athi hhayi shuthi ile phupho lakho oliphuphile lisesela ekhanda. So ubona ngathi khona umuntu okhona ekunganamuntu. Hhayi ngena ethoyilethi. Mayengena ethoyilethi vele lo mntwana ambamba umqala athi ngithi khuluma. Athi ya ngizokhuluma. Lo baba amangele athi hhayi bo ukhuluma nobani? Athi hhayi angikhulumi nomuntu, angasachami, angasenzi lutho khona lapha ethoyilethi avele aphume. Sekayakhala manje lo baba athi kanti yini wena likukhalisa kangaka manje? Athi angazi mina la maphupho lanka kushuthi angazi aba i-reality or kwenzakalani angi-understand. Athi ungalicabangi iphupho vele walicabanga. Mawula lapho uzobona ngathi khona into ekhona, mawuya lapho uzobona ngathi into ekhona ula ngoba yonke into ila ekhanda lakho. So awuku-erase nje ikhanda lakho kulikline uzitshele nje ukuthi iphupho. Hhayi vele abe ne-stress ubaba naye ukuthi mara lo mntwana uthini mayekhala athi umama. Mina le nto ngizoyilungisa ngithini? Hhayi vele kusevele ekuseni, makusekuseni vele kwenziwe i-breakfast. Makwenziwe i-breakfast-ke ukuthi umntana lo ozoya esikolweni lo owabo boyi-2 la walo girl lo walo mama uSi. Nalo baba kumele adle i-breakfast ukuthi aye emsebenzini. Hhayi vele mabamnikeza i-breakfast lo mntwana lo ubona u-sister wakhe ulokuthi lo kudla yabo. Lo mama amangale ukuthi manje lo wenzani manje? Wenzani lona manje? Athi lo baba hhayi bo zibani? Wenzani? Athi hhayi mina ngidla nosisi wami, angeke usisi wami angadli. Angeke njalo thina siyadla usisi wami akadli. Ngidlisa usisi wami mina naye phela uyakhala ufuna ukudla uyakhala. Uhlezi akhala mina usisi wami akasathuli since uyakhala. Athi and usisi wami akanayo inyawo, iy'nyawo zakhe angazi ziyephi mara uyahamba. Lo baba acake ukuthi and then akanayo inyawo mara uyahamba. Uthini kahle kahle le ngane? Le ngane isaphila nje ekhanda or kumele siyimise ka-doctor soyi-check umqondo? Lo mntwana kumele ngiyomtshekisa umqondo mhlawumbe umntanami akasekho right. Le ndaba kasisi wakhe imtraumatise isikhathi eside uyabonani. Hhayi vele kudliwe kucedwe vele makucedwa vele ubaba ahambe. Mayehamba athi lo mama lo uyabona wena, tshela lo mntanakhe ubugcina ukulokhu ubhizi ukhuluma ngosisi wakho la endlini noma kuthiwa uyambona ungalinge utshele ubabakho ukuthi ini yenzani nje uthule uthi tu. Makakubuza ubabakho ukuthi yizini le nto ozenzayo uthi uyadlala uyangizwa ukuthi ngithini ngoba wena uyanginyanyisa yazi ezwe ukuthi hayi ngani mani khona umuntu angathi umile la muva. Makathi uyabheka yile mntwana lo umile vele umbhekile uyakhala. Athi khuluma. Yabona ukuthi yo yazini ngizoyithini le nto? Athi wena yazini awuphume lana, phuma uye la ngikuvalele khona wena la ngikungcwabele khona uyekele ukunginyanyisa wena. Angifuni lana futhi mina sizothutha lana angazi uyongifunaphi. Athi angeke uze uthuthe ungakalikhulumi iqiniso, khuluma iqiniso, likhulume iqiniso. Avenishe athuke lo mama athuke. Lo mntana la mbuza ukuthi kanti mama uthuswa yini kangaka? Ngiyagula angizizwa kahle ngifuna ukuyolala kancane. Makathi uyalala useyasiva isifuthefuthe shuthi sekayayibamba le nto ukuthi uma kunesifuthefuthe vele immediately ngiphaphama ngibona lo mntwana. Makathi uyaphaphama vele uyambona lo mntwana.
Uyambona lo mntwana, uyambona unamagwebu la emlomeni, uyambona nje ukuthi ngale ndlela bekafa ngayo lapho uyambona nje ulengamagwebu la emlomeni. Lo mama abone ukuthi yazini kumele ngiye emntwini ukuthi nje ngiyothi lo akasuke nje emehlweni ami bamsuse nje umuntu amsuse nje ngiye kubaba Mnyanga or kumama Mnyanga noba ngizabe ngimtholile ukuthi nje asuse le ghost, asuse le sipoko ukuthi singasafiki kimi, singasafiki kimi. Azitshele nje la ngqondweni ukuthi okay, so manje mina ekuseni ngiyavuka ngiya emntwini ngiyofuna umuntu ozongisiza ukuthi le sipoko lesi singasezi kimi ngizophila kamnandi and kumele makangisusile ngilandelise ngomntanami yabona. Hhayi o-right vele umama plan. Maye plan makathi uyaphuma ngegedi lo mntwana umile lapha athi buyela ejaridini. Buyela ejaridini uyokhuluma iqiniso, ngena ungahambi, ngena ungahambi, ngena ungahambi, wahamba ngiyakubulala, wahamba ngiyakubulala. Lo mama athi ya mina uyangidina wena ngoba sewufuna ukungiphilisa mathi batshele ukuthi ungibulele wena, batshele. Batshela awuzohamba la wena, awuzohamba. Ngifuna ukukhuluma iqiniso wena, ngifuna ulikhulume iqiniso uyezwa, ngifuna ukhulume yonke into oyenze kimi. Otherwise nje wena nawe ngizokubulala. Ngabona ukuthi ho ngiyofa and uma ngikhuluma iqiniso le ndoda iyongilahla, le soft life ngizoyithathaphi. Heyi kuningi yazini, heyi kuningi. Abuyele emuva, mayebuyela emuva ukhihle esikaNandi ay'buze kokunye ukuthi kodwa yo bengazi ukuthi kuyoba nzima kanje ngalo mntwana. Yazi bengithi ukumbulala kuyoyenza izinto zibe mnandi worse empilweni yami kanti ngathi manje ngizibangele futhi into ezi-worse nje sengiyahlukumezeka mina la ngi-understand ngiyahlukumezeka, ngiyahlukumezeka. Yoho, yoho, lo mntana amangale lo. Uthi mama kanti wena zishaphi mama like sowuhlala ukhala nawe sowufana nosisi wami nawe, nawe sowuhlala ukhala. Yo mina niyangicaka yazi nangapha nithuliseki nosisi wami ngiyamthulisa uloku uthi umama. Ngithe ungasaphinda ukhulume ngaloyo, ngithe ungasaphinda ukhulume ngaloyo wena rabishi, ngale unginganyise nawe wena. Sekadinakalile nalo mntanakhe la amzele ukuthi uyabona manje ikhanda seliyagcwala. Angithi yena bekathi ukubulala lo mntwana lo kuyoyenza impilo like ibe lula, like kuzonaka umntwanakhe ozoba yiqanda ne-stuff. So manje kwenzeka ukuthi lo mntwana lona-ke manje umphethe ngomthetho, umphethe ngolayini akakhoni nokuthini athi oh yazini impilo yami inzima, impilo yami inzima. Akazi ukuthi enzeni because makathi uphuma ngomnyango, I mean makathi uphuma ngegedi uthi uya enyangeni lo mntwana uyamjikisa ukuthi buyela mbe ukhuluma iqiniso. So akazi ukuthi kumele enzeni ngapha uyacabanga ne-soft life iyovele phela iphele indoda izomala vele or ingambulala even worse. Oh.